India hian unmanned aerial vehicle te hi anei ve nuala tulai in dona nga hian atangkai emema Armenia le Azerbaijan te in dona tangin atangkai zia kan hre theiome hun lo lom zel turai in dona tan po ram thrang hian an mangna sa hle don ani India in UAV anei then khatte ilobi chiangang ama sabera DRDO Lakshya hi missile thrang enchin nana target a anman thin ani a pilotless target aircraft ani DRDO Noya Aeronautical Development Establishment in Siama Hedron hi Indian Army Indian Navy le Indian Air Force 10 an mangveka boruaka athlo chak theijong hi Mach 0.7 velani athlo thui theijong hi kilometer za sumnga velani a Lakshya angneu hi an siam le a chu abias hi ani abias hi tungkum September thakhan DRDO in hlotling takin antesa abias hi kilometer nga vela sanga athok theya Mach 0.5 vela chakin athok theibo abias le Lakshya danglamna chu an thlaum na hi ania abias hi achunglama omin Lakshya hi atmoilama anda ve thunga hetiang drone hi missile frang test nan an mang thina jet fighter aya ka chia thina ni an siam na hi indo thlona ngin atau lova a power man po hi atlema an thlo chu tir nuwa radar ten chui zuin missile in an vakap cheta thina ni melma air defense system omnate freturin melmarama te po indo line an thlo lu tir theibok Heron hi medium altitude long endurance UAV ania Israel Aerospace Industry siam ani amang turam te chu Indian Air Force Israeli Defense Force Brazil le Turkey tenan manga darkar somnga pani athok theya mase hi aral thom paile amisona zirin athlo rei theijong hi ainang lova melmate enthlang nan te laipu in target ka fu theinan lo puitu ate po anmang ve theya a maximum speed hi dakar khata kilometer zani pasari vel ania arrange kilometer zathum panga vel ani bok IAI Harpy emo IAI Harup hei po hi Israel ang kutchuak thau ania kamikaze drone emo suicide drone emo ti nang ko thin bok achan chu hetiang UAV hian anmel ma bei tu target te chu achunga thok kwal photin target te chu an zonga an hunuwa an dive chuka target te chu an thi chil ta thina ni hei hian mel ma te target thu ru ron lang zeu te chu a mu theya a thlona chunga hian puak thei a pai veka mel ma te air defense system ti chiat nan le an radar te ti chiat nan a thle ani hetiang drone hi a hla oma wangin international humanitarian law scholar le activist te pon an zir chiang na sa hle a an soi ve lai atling ani a target hi an lok nu hian ati toble theya amang turam te chu Azerbaijan Germany India Israel Turkey Singapore te anni palina searcher hei po hi Israel ang kutchuak thau ani a melma te enthlang na turbi ka siam deu ani UAV tha ani a ralthom nei tharam Russia pon Israel atangin aleya ram tam takin an manga Indian Air Force le Indian Navy te pon an mang ve a athlo chak theijong hi darkar khata kilometer zati vel ani a darkar song pariata rei athlok theibo pangana Rustom he UAV hi India kutchuak ngei ni in DRDO lam siam ani a Indian Army Indian Navy le Indian Air Force 10 an mangveka Rustom a hian variant thum aoma Rustom 1 Rustom H le Rustom 2 te aoma Rustom 1 hi mi enthlang nang chi tactical UAV ani a dakar som pani vela rei athlok theya Rustom H hi Rustom 1 ai na lian deuh leka dakar som ni palia rei athlok theibo Rustom 2 hi chu unmanned aerial combat vehicle ani a ralthom apai theyanga Rustom 1 le 2 hi an test meka Rustom H hi asiam na an la khoi mek ani Rustom thlo chak theijong hi dakar khata kilometer za somga vel ani a Rustom H hi dakar khata kilometer zati somni panga vela chakin athlok theibo
heng ho hi Indian Armed Force ten drone an man thren khatte ani a UAV lama hian duangin kala thatok che lovina lang hei a hiang nga se aura te siam vatin US drone thatak te khun lei vatila du thu samani ole du tok don photang